In die de hoy podeu acciappai d'ogna razza de ondas elettromagneticas. Deis ondas a radio, ca funt gussas cun sa prus energia bascia, cun un longhiori de chilometrus, finzas a is raggius gamma, caderint un longhiori de sonda prus pitticcu de un atomu, e di fatisi funt gussus cun sa prus energia manna. Immoi immaginari ca sa iessa valle totus atrus budronis de isteddas funti a suba de unu palloneddu un frendisi a bellu. Duncas, in tanti ca sa radiazione elettromagnetica biagiara, su drettu chi esti tressendi esti tirau a longu. Su longhiori de sonda s'ammagnara e s'energia de sonda s'abbasciara. Custu est su chi abiu po sa prima volta s'astronomu Edwin Hubble, circa 100 annus a oi, castiendi sa luci chi inciarribara de is atrus budronis de isteddas. Pari propriu ca totu is atrus budronis de isteddas si funt fuende attesu in donnia derettu, ma esti scetti poita ca s'universu in ue biveusu esti un frendisi a bellu propriu cumenti s'area de custu palloneddu.